Spoštovane, spoštovani, ta konec tedna se v prvi ligi Telemach igrajo tekme 10. kroga. 2 sta že za nami. Videli bomo tudi na naših malih ekranih prekmurski derbi v Lendavi med Nafto in Muro se je končal z 0:0. Ivanšku, Ivanšek in Vukliševič, kakšne težave zaradi igrišča, seveda v prvi vrsti. Padel je Poplatnik in 11-metrovka. 11-metrovka, Dulka je storil prekršek nad Matejem Poplatnikom. Poplatnik zelo zanesljivo in bravo vodi. 16. minuta, Matej Poplatnik, 1:0 za Ljubljančane. Gol, ki ga na, bomo rekli, normalni travnati zelenici zagotovo ne bi bilo. Videli smo, kaj je pripeljalo do tega, po drugi strani pa seveda super nespameten drseči štart Dulke. Sešlar, velika priložnost za izenačenje, ni zadev Vukliševič, na koncu pa samo kot. Posredoval je Gašper Trdin, medtem Sešlar že iz kota in izenačenje. David Zec, 1:1, Sešlar z asistenco, zadetek Davida Zeca v 23. minuti, v Stožicah torej izenačenje. Drugi gol v sezoni za Bravo je danes dosegel Poplatnik, drugega v sezoni za Celje tudi David Zec. Španring do Ivanška, Ivanšek še vedno, Ivanšek, Štubljar je spet izpustil žogo, potem pa jo vendarle v drugo ujel. Vukliševič odbija, toda do žoge Španring. Stankovič, po sredini vrat na mestu Lovro Štubljar. Sešlar. Zdaj je Jakšič udaril po nogah Sešlarja. Njeto! In brani Orbanič. Stankovič. Krasno Stankovič. In zdaj priložnost za Pečarja. Pečar! In mimo leve vratnice je šlo tole. Ivanšek, Svetlin ga spremlja, Ivanšek s predložkom, mislim, da je celo obliznila prečko, zdaj je žoga. Je to zdaj seveda na strani, kjer se bolje znajde, torej desno. Matko, Svetlin gre v kazenski prostor, Svetlin odbil je Orbanič, potem pa razčistil Trdin. Trdin je osvojil veliko prostora, še vedno Trdin v kazenskem prostoru in mimo gola Gašper Trdin. Nova velika priložnost za Bravo. To je Mark Španring, ki je pripravljen. Španring, dober predložek. Štubljar je slabo odbil in potem rešitev na golovi črti. Kdo je tam posredoval? Ali Njeto? Od Poplatnika se je žoga odbila, Celjani za trenutek do nje, toda potem Selan nekako najodločnejši, lepa podaja do Poplatnika, Poplatnik, mimo Dulke, Poplatnik in tokrat se je izkazal toda, vendarle zadetek Milan Tučič. Lovro Štubljar je sicer obranil strel Poplatnika, toda žogo odbil zgolj v prečko, potem pa jo je brez težav le z kakšnega metra oddaljen od golove črte v prazno celjsko mrežo pospravil Milan Tučič, Bravo vodi z 2:1. Kako je šel Poplatnik mimo Dulke. Dulka je potem samo še zaplaval, rekel bi kar dobesedno.
v napadu ostajata tudi oba srednja branilca, tule zdaj morda priložnost, Kavčič pred gol in tudi tole so preživeli Bravašenga, San je odbil do Bobičanca, Bobičanec, ni prostora za strel, pa Sešlar zdaj, Sešlar, Kavčič ponovno, Kavčič in od Ivanška žoga z igrišča kot za Celjane. Kazen na nek način bom dejal za Dulko, ki je bil seveda, in tule je priložnost za izenačenje in gol! Mislim, da je strelec Bralič, Slavko Bralič, in res sem želel dejati, da nadaljevati misel, da ni šlo pa verjetno samo za kazen, ampak da je Bralič lahko zelo nevaren v skoku in da je po moje vseeno to glavni razlog, da ga Riera zdaj pošilja v igro in točno to se je zgodilo. Da ni še konec. Trdin, Jovan, priložnost za Bravo, v sredino Jovan in gol, Tučić! Milan Tučić s pomočjo leve vratnice in kot kaže bo Bravo tole tekmo vendarle dobil. V 91. minuti še drugi gol za Milana Tučića na tej tekmi in Celjani zdaj zrejo porazu v obraz, kajti časa je izjemno malo. Očitno bomo videli tretji poraz Celjanov, Jovan, potem pa Tučić. Takole je veliko dela upravil Trdin. David Zec, takole bom rekel za neutralnega gledalca, zagotovo zelo zanimiva tekma, 5 zadetkov na koncu, Bravo do zmage s 3-2, tudi vi ste jo dolgo iskali, kaj reči ob koncu tekme, kaj je danes pravzaprav odločilo? Pa ne vem, koliko je bilo glih zanimivo gledati tekmo, gledati na takem igrišču, nima sploh smisla igrati, ampak nekaj, kar smo pripravljali 2-3 dni, neko idejo v igri, se na tem igrišču enostavno ni mogel uresničiti, ampak te pogoji odgovarjajo Bravotu in na koncu 50-50 tekma, kjer odloča mogoče en duel, 2 duela in tu je bil Bravo danes boljši in lahko rečem zasluženo zmagal, ampak mislim, če bi bili pogoji normalni oziroma če bi se smiselna tekma trebala v bistvu predstaviti, da bi drugačen rezultat bil danes. Verjetno je v tem trenutku že težko preklopiti v glavah, ampak hitro boste morali to storiti, glede na to, da boste prvič igrali v konferenčni ligi, že v sredo vas čaka gostovanje v Gimaraješu, kraju, ki ga dobro poznate, vas srečen kraj z preteklega leta, tudi vi ste zadeli odločilno 11 metrovko na koncu, nekako s kakšnimi občutki greste v to konferenčno ligo generalno gledano in seveda kakšna so pričakovanja v Gimaraješu? Ja, prvo moramo čim prej pozabiti to tekmo, mislim, da obremenjevati se nima smisla. Mislim, gremo gor uživati, probati, kakor lansko leto uživati, igrati. Sigurno se ne bomo branili, šli bomo na zmago in verjamem pa, da bo tudi Vitorija to tekmo malce bolj resno vzela, kakor lansko leto, tako da mislim, da bo dobra tekma in kakor sem rekel, gremo uživati. Dejali ste, da pričakujete, da bo Vitorija malce bolj resno vzela tekmo. Se vam zdi, da je bilo res zgolj to, da so vas kar precej podcenjevali, predvsem po tisti prvi zmagi v Celju, ali pa je bilo vendarle Celje že v lanski sezoni zelo močno tudi v Evropi? Pa ne bom glih rekel podcenjevali, ampak mislim, da niso šli 100% v tekmo, glede na to, da so prvo tekmo v Celju zmagali, ampak takoj, ko smo mi nekako začeli svojo igro, že po 10-15 minutah so videli, da bojo mogli kar zagristi, da zmagajo, kar je na koncu nam uspelo in upam, da nam bo letos tudi. Milan Tučić, čestitke za zmago, zanimiva tekma v res težkih pogojih. Vi ste se danes izkazali kot pravi džoker, vstopili v igro sredi drugega polčasa in zabili 2 gola na koncu za zmago. Kakšno je bilo zdaj vzdušje takoj po koncu tekme v slačilnici? Ja, kakor se zmagi spodoba, veselo, sploh, ko igraš proti Celju, ki je ena najboljših ekip v slovenski ligi. Sploh na takem težkem terenu odigrati tako tekmo, sam kapa dol vsem fantom, pokazali smo, da imamo res karakter in da se borimo do zadnje sekunde, kar je tudi danes bil pokazatelj. In to je to, gazimo dalje.
Koliko ste vi sami verjeli v to, ko ste vstopali v igro, da se bo razpletlo tako, kot se je, z vašima dvema zadetkoma in na koncu celo zmago Brava? Ja, mi skozi igramo pač na zmago. Ne? Zdaj, v taki formi smo, da pač proti komorkoli igramo na zmago. Danes se je to pokazalo kot na tem terenu, da se da tudi tako zmagati, tudi ko si nekako v težki situaciji, tekalno zelo težka tekma. Pač mi smo naredili svoje danes in to je to. No. Pač, kapa dol vsem fantom, še enkrat čestitke, res vsi, od prvega do zadnjega smo pokazali res velik karakter. No. Po 10 odigranih krogih ste praktično tik pod vrhom prvenstvene lestvice. Kakšne cilje ste si fantje osebno zadali? Ja, stremimo k največjim ciljem, ne? Zdaj pa pač gremo tekmo po tekmo, ne bomo poleteli preveč, stojimo na trdnih tleh in to je to. Zdaj se spočiti, pripraviti na novo tekmo, Primorje nas čaka, pa pauza, tako da zdaj je fokus sam na Primorje. Ne? Mr. Jera, interesting match in very difficult condition. Are you very disappointed after this match, maybe mad? No, I would say interesting, not as a football game, because we are not being lucky with the pitch, we are not being lucky with the condition of the pitch, today with the rain. We are playing totally with disadvantage on these situations, but we have to adapt, of course, and we need to play, because Bravo is also playing in these conditions, but we are totally, of course, with disadvantage, because we are the team that we want to play more the ball. But apart of that, one thing I have to say that for me now, I will not analyze even this game as soon as possible to forget. We have a very important game on Wednesday in Europe, and there is nothing to analyze. This kind of game you don't have to analyze because probably I will never prepare in this way with these conditions the game in this situation. I will play different if it was in other conditions, but they told me that also before the game that we couldn't play too much, especially on the sides. So nothing to analyze. The most important is to forget as soon as possible. This is my job from right now with the players, and focus in the next game. You already mentioned Wednesday's match. What can you say about Conference League generally, your expectation? Yeah, okay. From tomorrow, I will start thinking about this game. I have already half in my mind, but I didn't give any information to the players because the most important was today's game, and from tomorrow we'll start preparing this important game. But now I feel a little bit disappointed because we lost 3 points. And we wanted to be at the top. We wanted to be there where we were coming. But anyway, still is in our hands. Still many games in front. I'm sure that we will recover from this. But it's football is about to win. But this situation just it comes to my mind. This foul that where I got a yellow card after, that is totally unacceptable. That one referee sweep this kind of foul. This is contact. Football has some contacts, and on the first half also the penalty. For me, I would like that he explained me what's the situation, why straight away you whistle this penalty, because first you can wait, you have a VAR, and after if it's penalty, I'm not saying that if it's a penalty or no, I'm saying that straight away he whistle a penalty. So this is like the intention that. Maybe they don't want that we win. I don't want to think bad, but I am putting this in public to pay attention with this situation, because from outside I can see that straight away when you whistle this penalty, you have the option to wait, and then if it's penalty they will tell you. So with the VAR, it's everything clear. So just I'm saying to the referee that we have to be all on the same way, all on the same working together. I know that sometimes it's difficult, but just to wait that we have extra help with the VAR, and I saw this from the start. I didn't smell good from this situation on the penalty, and after I felt that we had to fight not only against the condition and against Bravo, we had to fight also against some situation from the referee, and I don't like that, because we are not monsters to fight against everyone. We want to fight against Bravo, and Bravo was doing their job.
We wanted to try that Bravo is not Bravo, because they are a team that very compact and pressing really well. But today, I repeat again, and it's totally logic that we couldn't show our best. We have to accept that we didn't show our best. This is also always we have to criticize ourselves. And today it was not our best, but understanding the conditions and thinking on the next. And I repeat from tomorrow, thinking in Europe. Okay. Aleš Arnol, čestitke za zmago, ampak najprej bi vam voščil seveda tudi za rojstni dan, 40. okrogli, verjetno pa še posebej sladko danes zaradi tega, kar se je zgodilo na igrišču, zmaga s 3-2 v sicer zelo težkih pogojih, ampak verjamem, da je bilo precej stresno tule ob robu igrišča. Ja, je bilo tudi precej stresno, ker rojstni dan in še okrogla na isti dan, ogromno. Treba je zadržati fokus na tekmi, tako da zame je bil poseben izziv danes, ampak darilo pa, kot ste rekli, najlepše in se igralcem zahvaljujem, ker nogomet se igra v vseh pogojih. Danes so bili pogoji zares slabi, najprej voda na igrišču, potem se je igrišče odprlo. Jaz upam, da ne bo težav naprej za reprezentančne tekme na tem stadionu, ampak prilagoditev je bila odlična. Mi smo se po ogrevanju spremenili plan, odločili, da se bomo v igri prilagodili, ker preprosto oba pasa in levo in desno nista dovoljala hitre igre. Želeli smo ostati kompaktni in imeti dobre razdalje, pobirati druge žoge in v bistvu z igro proti naprej ustvariti veliko priložnosti. In zato čestitam fantom, ker v bistvu ni bil to recimo naš način, ampak smo se kvalitetno prilagodili, ustvarili veliko priložnosti. Mislim, da smo imeli več in strelov v okvir in strelov nasploh. Kot nasprotnik smo bili bolj nevarni, razen prekinitev. Mislim, da zmaga je zaslužena. Očitno ste imeli tudi nos, predvsem z Milanom Tučičem, dosegel je 2 zadetka po vstopu v igro. Ste si upali pomisliti na kaj podobnega? Ne, na 2 vedno težko, sploh v tem kratkem času, ampak Milan je rojen napadalec, ima nos za gol, predvsem, ko se odpre veliko prostora. Mi smo v drugem polčasu imeli ogromno teh protinapadov na res velik prostor, ker je treba sam sprejeti pravo odločitev, se pravilno postaviti in smo se zavedali, da bo on v bistvu orožje, tako da sem vesel zanj, ker je igralec v zrelih letih in tudi v takšnih trenutkih, ker se je taktično potrebno prilagoditi, ko pride s klopi, to sprejme izredno zrelo in odreagira tako, kot je odreagira pravi igralec z 2 zadetkoma.